Dronovi bacaju bombe kućne proizvodnje, iz tog razloga su dronovi posle Drugog svjetskog rata postali sve prisutni. Posebno su popularni dronovi široke potrošnje koje je relativno lako preudesiti tako da mogu da bacaju i male bombe. Na internetu ima mnogo videosnimaka na kojima vojnici pokazuju kako modifikuju dronove. Bombe koje se aktiviraju na vreme ili udarom u podlogu se za dronove pričvršćuju mehanizmom proizvedenim u 3D štampaču. Bombe se ispuštaju pomoću daljinskog upravljača. Mnogi popularni dronovi koji se svuda prodaju proizvode se u Kini. Ukrajinski vojnici su optužili firmu DJI, vodećeg svjetskog proizvođača civilnih dronova, da prenosi ruskoj vojsci podatke o lokaciji i letovima svojih dronova. DJI to poriče, civilni dronovi imaju i jednu veliku manu, njima se upravlja na fiksnoj frekvenciji koja može da se ometa specijalnim uređajima zvanim džemeri. Oni mogu da izazovu i pad drona. Dronovi firme Atlas Aerospace stalno menjaju radne frekvencije i zbog toga su vrlo omiljeni. U letonskoj fabrici, grupa žena je nagnuta nad sto za montažu. Uz pomoć rukavica, pinceta i skalpela, uvežbavaju precizan rad, sklapanje kamere za jedan dron. Dve radnice su iz Ukrajine i ponosne su na svoj rad. Mi pravimo dronove za ukrajinsku armiju. Uz njihovu pomoć, dobit ćemo rat, kaže jedna od njih. Atlas već planira gradnju još jednog proizvodnog pogona da bi mogao da zadovolji potražnju. Koliko god dronova napravili, Ukrajina hoće još. Jedan borbeni dron ima prosječan radni vek od 48 sati. Posao je više nego unosan.